Muvea wa kuthuimwa Sinema vanthe ya Kenya wa Kenya Film Classification Board KFCB ungu wa utongoi wa Ezekiel Mutua ni watu esya umbono wi mwanya na ndikima hotelini wa Hilton kunena nisya utu wa koti munene yuluwa matangaso ma ivindi vamwe na matangaso ma viasala. Kwiyo koti nene ya Kenya kwisila kwa muungami wa makwani kana musili wa makwani Justice Mativo kana Judge Mativo ni nengie board ya Kenya Film Classification Board utonyi wa kukunikila matangazo onalema uki na sikala na maunduma kamari kana betting and gambling na yasia kana board ino nizo yailete kwithwa ichunguza na kuregulate matangazo asukwithwa kwa kishakana ni mayailitwe na ni masaa kwa Syana na kielelo cha ruling ino ni kuhakikisha matangazo ma television ni masaa na maikwa nanga family na maikwa nanga mwikale wa Syana na tuendani kana with the ivita board to the enforce me ino nitwe the one we were no museo na nduma television kana kampuni cia media nikana tuhakikishe kana syoonthe twathukuma vamwe nikana tusubie Syana situ sieke kuona mabisa mathuku. Mutua oingi niwasya kana ivindi imwe cia TV sithia wa Syina Nthoni muno kwelwela vamwe na musi waku wikilio yona TV ukethia onokitio nyala nundu ivindi imwe cia naibu andu meukuna na kisi anonga mekwikania mekanilie muthenya na mwe bau na Syana kana we na muthonu mukoya ndina bau nao ivindi mani thukie na kari remote na koka iba kuwe wethe we umeye ndongo ino ni ongela na kuthingirila kana andu mayona TV nikenda maumewe moto yona TV ni kana twende na kuumewe tuona TV kana tukwati information tu entertain we na tu educate we tuyona TV ni kana twanangewe mekalele ndongo ino oingi amina no thingirila kana ivindi syoonthe na ila sikwitha yona ni TV ni lasima syisile ndini wa muvea uyu wa KFCB kwena na ruling ila miwe na miao yitu ila ita Film and Stage Plays Act pai matangaso kana program ya eleona ni katika TV ni kana free to air radio itaetetwe kwa board ni kanesi oingi Mutua nuwetie kana tamakwatite maunyungu nisyo ngali syo kwini kuonan'ya mavisa mathuku nitukwatie malalamiko kana matatu mbingi na ngalesia public service transport kana ile kuandu nisikwatie kuonan'ya masinema mayailitwe kila kingi tukwatie malalamiko yulwacho nimba na kula kwithia wana entertainment kana restaurants na ilabu kundukungi imwe sithwa ni mahoteli o maseo lakini mayeta mbandi yuko perform no ile yasima thibuna Syana na mayetha na ila Syana andu angi maina mbathi nthuku bi yutale andu maina mbathi cia katombi mbathi cia abu cia ungu mbathi imwe cia ibu ona ingi cia kuumanga ibeti ingi nicucie ni karenje andu ku rape ibeti na mbathi ici ni against the law na yele kwithukiwa muthenya Mutua no akulia enende maikithia kana Syana nini sinonwa maundu ala mayailitwe tuikulia enende makishe kana Syana ino musindu itaile nyamwila ita watershed period kana masaa maseo ivindi cia ile kuonan'ya kuma saa 11 mpaka saa 4 cia wiyo ndilivote chini TV kuma hotelini wa Hilton raiva musini wa ilovi nita wa Erastus Kithuku Nzomo.